Muraho neza abakunzi ba Rwanda Today, ubu turi mu Nzove live aho tugiye kurebera hamwe uko match ya Rayon Women Football Club ndetse na Police Women Football Club yaba ibashije kugenda muri aka kanya. Aho ni muze tubane, icyo ngushishikariza ni gukora subscribe ndetse na like na share na comment kuri iyi channel yacu kugira ngo dukomeze kubana. Nkuko ubibona rero, iyi ni attack yabayeho nyuma y'uko ikipe ya Rayon Women Football Club yari imaze kuba yatsira igitego cya mbere gusa bw'ikipe ya Police Women Football Club, aho Police yagerageje amahirwe yayo yose yari ifite kugira ngo ibe yabasha kwishyura iki gitego mu minota mike yari isigaye, gusa ntago yabashije kugera kwa ayo mahirwe kuko ikipe ya Rayon Women Football Club yari yayibereye ibamba. Gusa iyi match yari match ikomeye cyane kandi yari match iryoshye cyane. Nkuko bibona rero, urabona ko Police Football Club yari yakaniye cyane igira ngo ibashe kuba yakwishyura iki gitego, ariko byarangiye biyigoye bitewe nuko abo bakinnyi b'ikipe ya Rayon Women Football Club bari bapambiye amazamu ku buryo Police Women Football Club hari rwinjiro namba yari ifite. Aha rero abakinnyi b'ikipe ya Rayon Women Football Club niho bari bakaniye bashaka ikindi gitego cya kabiri. Urabona neza yuko habaye contre attaque y'ubwoba, hari attaque iteye ubwoba, gusa byaje kurangira umupira ugiye hanze y'amazamu y'ikipe ya Police Women Football Club. Ni naho match yageraga yenda kugana ku musozo, bari kugerageza kubyaza umusaruro iminota ya nyuma bari basigaranye, nuko match yakomezaga. Gusa muri iyi minota nanone, minota 5 isoza, abakinnyi b'ikipe ya Rayon Women Football Club ndetse na Police Women Football Club bari gukina ku muvuduko munini cyane, aho n'umukinnyi w'ikipe ya Police Women Football Club yaragiye kuhavunikira, gusa habuze gatoya